Alright, riri nire gita tugita na mbere kuringa ime na ndi tukagara mande yindwaria shigi ogoti nitukure ogoti ende nitukona motungata nitukona mbesha ikiruta ngugi omukenya gukirukira intunya bia bata bira gwithira kigura mandukene timugate ti iria ti keki ti mbikanambi ti mutu jwa kuruga ujuruka na ugali kila kitu iko taxed shilingi nyanya shirongelero kile mantu igi petroli diesel na inya kerosene mbeshe shirongelero kile mantu ya fuel levy indi beche ishondere kile ke batantuke narua kira to shuria ni kuruta ngogi kwingo we kuruteka maturene kwi weti nambere bukone kana mbesha ika shutumika kenda idira irira itawa political war chest kana mbesha na shishia kwendera ikenya gwa igitene ya campaign ya 2027 na shio ikumbatikire igekabo kea mwingi kumakire nchuku shembeshira na shiruti ni akenya mimi na wewe na mimi na wewe na njirani bita wakabungarimi karibuni sana agoko ni Meru TV mitena kinande Facebook Meru TV Kenya YouTube @Meru TV Kenya turi na narua turi na munya kwethira turi na mugeni wetu mutongeria wa kidini Kiburine Circuit MCK bwana Eric karibu sana. Asante sana. Na turi na bwana Mbweri karibu sana. Thank you. Bwana Eric. Yeah. Karibu sana Kethania. Bwega. Marito jako bitawa Evangelist Eric Kiremi wasakayo Mudorochu ambabu anjoana imbono kimpendete Kristo na je kwinyia kithero ndi mutongeria wa dini kansene MCK Kiburine na gweto intora ya maiti tetaba kirua kana na Circuit. Karibuni sana. Thank you very much. Bwana Mbweri utimugeni merone karibu sana ende Kethania. Ni bwega ombere okaire kankeje ategeri bwanda bameru tibiro kirora narua onterira chonda bari nekenda tumba kwaranĩria nabo mantu jau weigwa yakaja gwetu au kuringana na uria twitite kambuga mara ibwaga muno na no tumba nyamba twa baba na kanya ka tutaka thai bere karibu sana chokerie the management ya nyombeje no tumba ko nyamba kiona kanya kugerio twa kanya nekenda tumba kwaranĩria na tumba Meru kana Meru ninye babange bakombo twigwa na turigwa ngochokenya nkatho mutongere utu no narua gikarone giki present ora tu no tubakunduranira matho yonde kyo bukone jakendelea na rwale ruonde rukendelea kumanya no tuba benefit antubetu wa Meru nikenda tukaguna turamu kambira karibu nikenda tugatania rugendo pamoja. Asante sana bwana Mbweri na bwana Eric Kiremi ndio kwa make time akwana na atu wetu kimurika yeye bora mantu jethirite jari muno kiri utumiri bumbesha cia mwingi ine mbere tukinya au akure arato bati kwambiriria nacio ni siasa cia 2 term 1 term akaunti ya Meru na kirindi goro ya Kenya igoro ngwitikia nirio atongeria barare nterecia egoji west kana ni east bwana Mbweri siasa barare egoji east kana west tuari nyabo sentiment na ibarari nyegoji na I don't know which other part ngutikia we part ingi barari lakini yande atendera ni sentiment na nondo no are sentiment na nibaitete na mbere kwa regimanti ye siasa cia tuta ba kiringira ndebe thirikari Kenya kwanza ya Rais William Samuel Ruto na kirindo arira bararirie no rekirwe bakiari manti ye utumiri bombe cia mwingi ni teitumikite kiri mirandi witi na mbere kiri utumiki meku gitukimatu bati kwariria bwega tutirerwa bwega utumika tukuro matu ya kathithwa mwaikyo turaeja rwa mbere na kuro intomira bya thirikari ithita kuthithia tibira thithitie ibira ithita kuthithia nikyo rona jana turare au barare katembe ikwena project igukira una project kaje kaithithia tu itira complete wataka kwina barabara thirikari kwa na igũcio na itwe barabara irio they have started kinya thwa batire takuraja ule ojeje kuma Coca-Cola mwaka gutungwita wa Kiambumbi kana Katheri iwirio no tika thomba tikithaku iwirio kuringe kuma Kenjo mwaka mweta gutungwita wa Marie niko nenge kuma Karia mwaka geta Mbwijeru tukithiro niko
So iro kuga mantu yo kenyo taka rwadia rwa rukwadwa igu propose mantu ya kudhido na ya Kenya na kuge dokumas gatu tega antu hapa Kenya kudhura rwadia ika collect ige kudhura rwadia ika kinyanira imukaraje ka kuotu mbangwita lakini the problem kana dhina yo dhile kedhureleo ni ajumbe beto bature kwa mantu ya kudhidwa then tukinya 2027 tuithirenya project ira tuga ikuthithwa kanira batu na kwa story kiu kedwa kidi na mwe kedwa ni na muro ya tutam amini na tutam amini yo tu kwa tuika atu tikto bakona tutam kedwa na dina but kuninga na ora bautura mwakana ndi ntiumba kundauti mataka kwa turakinya tika keja kwa da experience yake kanyuma kakona kulindo tuira irona bitakinya lakini tekwa ndonga kirani ka kompana ndi unikera kwa ndi unikeja kuga ndi bwakwa bwa kila mbaye mwaka 2026 katika tena ukana kumudie viene mbone project ba promise na ikulidwa ezo ika complete kana ikaulira katikati bwana Eric yeah mubunge okuu mugambire ndikiri ayo mwe barabe reten amuba kiringa ndebe na kuringira kidhure kindike profesa na thirikari ya Kenya Kwanza na mbere wethirite bakea rais William Ruto marieto ya mainge aminti bamwita nkathithia ndo bwa yonde kilingo tukathithia na bunge bagithilonka ndeno ndena tukathithia na ugoti akenya batukuwa tukarea me akenya batuwa tukarea ugoti kabarea na barea either atakwenda kana batakwenda kenchuma inde kuria ugoti ni bobata akienda na tupe mugongo tushukiria inde ndo bai rira Kenya batakuwa tukarea atongerie nabo bariwa tukathithia kabete nkathithia kana tuba kanya kagompa ibega no ntobo kwethira itathirikito twina MP wetu rikiri gitari laja na ndi gitenderi iria koromba tamira tu iturari kimike andira nawe akiaragia manto jamaingi jakoneti ore akathithia na ore babangite kuthithia njira cietu cia kumanari kana bure wode yonde inde yitu agitu yabega ore abangite guchikira rami na lakini mumeru na raia muno akauga igita rimwe mungenge ojo kuruji muthirikirio na ndito patagera tukona igita riu rionde akwariria inde bya kuringa tu nonto nyamura kande kwirigira igita riri nene muno wanasiasa ibombite kuthaberomba kura muno na njira kwiba kuromba na roji na mantu jamaingi bakuga bakathithia na tamwije inguthikia thirikari ya Kenya Kwanza nitwe mantu jamaingi na nitururia kiuria gitu ile jakinyanira ile mantu jaja kanja wisa kombo kinyanira mwananchi na kurea taxi okawaida na kurea ugoti bawe na kutino kwithero kwina nkanja na riu ni ndinge kuga promises icio de batoete itukwenda chiona na kinyethira tukaba mbuga tamu wingi twitite 26 tukaba kera na ndi bombo kinyanira onto buba kuga no of course ibatwa idita manto zira tutangana kuona njire igekirwa rami tukauga bado twaraia na MPs ukamburia ana restima nyachi karakari atambira materials yatekongana so itweterete andi icio nthe batwete onto bagotwa andi nyingi muno na tutore wananchi tutethera tukiuri nonto of course ibaba kuona mbere na ibaba bangite kwa ukeba utwe turiuga ibatwete andi nyingi muno thirikari ya Kenya Kwanza na ndembu ajau batwete mwankira kuga bakiombe kayatigirwa jau bathithie jau yani kwena ku implement buba ugete mwankau batuthithirie no for example rindikiri ndari yakisaidia bori muno atwirite njira ira nyingi agekirarami kuma kirachene pengine gwita gitimene kajira kau konda kau agekirarami na wananchi beterete kwena njira kuma kirwa gwita mwanka asite aruga agekirarami na chondi tweterete nonto batu twina wirigiro ati nonto iwo gutwira na batu twira ugoti nene ya ndiguru yetu na itumba kurea batu twi tayari kuthikira kiuma kiwe so atweterete tuonethera gatuthirio nto bubu iji Kenya Kwanza. Thank you.
gatweterete nontu bwana Mbweri twina a religious leader kwea tukayana ngekana mantu ya indene ya igure theru ira kinyegita ana ba Israeli barairo nande nontu bo kinya akwena ruthingo na ru ibukurema orubala ronjeriko bravo kadivia kabo kadorodio lonka maita mugwanja kenda na ruthingo ro rojera rukimomoka nibu muchungaji irwa baretwe ruthingo ru ari runene muno na rwethera pengine batekumba kurutio ugo kuga ende barerwa bena wirigiro ati bagwatanira kuringa tarubeta ciao ntuko mugwanja ruthingo ro rukabomoka na siasa muno abunge ibederete bakethilonka mero muno tintuko mugwanja ende nabo yaka the instruction tofauti bakero bedelonke matuko tuko irai wita kwiruthingo bakwenda na rukomora one time nondo wa mururumo jwa siasa za upinzani irai sidirite kiandamiri Mount Kenya east na west muno nya county ya Meru tukimya area na ntikumegelea ndingo isha wanda mniko momoka orera siasa abunge muno bakubelonka bakina rombora tarubeta tutam kana dia chakure nonto mawirane yara ya wikwa kiri ya naraporare centurimenti koro ntikumenya kidira ibo kuri shuri otumiri abombesha shamuinge muno irana shoni ogoti kuma kiri miangata ya Kenya bongwa radio matuja tutam na one time na mudhurukira yo kudhurukwa yuko abiti fani kanku atu kiaja mchungaji alilia matuja development ya hilia nani tupati kuambia mbele tutonya untukungi au tutada barabara several barabara ile ba promise itu yani yangu taredia tu promise kenda wigo tena itu promise no kuli everywhere kwena ogu kulingidwa bali tutadili barabara je kuma Coca-Cola ukija untukuita okethako uligo untujaku kulingi kudigwa ina ilioni site kuma untukuita wakatheni ikatira ntukugwitwa Kinjo igatira Marian University igata Ikweta kumekweta igata ntukugwitwa Kaguma yune kuboneka kulingi yumite Kariene ino yumite Kaguma igata Kariene ingi koma Kariene igata ntukugwita wa Kidirune Bwijero Kidirune bantu jawu wajataka imantu amega muno sentiment kidiro bantu jawu no to mujumbe pongezi ende tukaja na pongezi ukaitwa jamwiji kadidwa if those projects are going to be complete na go kinyantu uri mukuru onja uri mukiari ukera kana ngakugulira gintu narua wetoka ya kwijakyo okera kandi ngakwete ruju wetoka ya kuleta ikana kanirite kana kanene kana kaikanya kana biudia muno ni atenda diara kalira kanenda ndio kaliuju ambira narua nkaga meko kabi uko kabi na confidence nako kali gugwitikia nani matujera tukuona nduguru Kenya ija kunya mwaka tukwagia tukaga confidence na thirikari letu inayo na ikendera gwantu apaka confidence buru nikyo gutuma wona dinera ne ikariu no tumambere intobiria bikuthithwa ndene thirikari matujera ututhitheria utige ndio tuithira gisaksindi na Kenya bakwenda succession bakwenda mazuia succession ndio eta ndio tege hospitali project hospitali yetu inakio utikuwaka na itu atu vile na hospitali hii itaitabu mbele tukaga niki ndio mwite skulu sikieto nandi tuliro nyai ngosi wakati wena chukulu na tuliro nyana pira kama kaleaga njasuruka tu adui wasi bana ndinda atibio yongwa tukaga wataki project ila kiakire bafa fadhati baba Kenyatta senior ile baadhi ya KPL KICC tuliro kaikendwa na we are in the same country na ito kule ogoti bura kama mtuira ito kuita tuira ogoti lakini ndira tware ogoti tukone bitukona tware ogoti kwa KICC
tukali ogoti tuwaka the building siro kwa Nairobi na ila kiausite the big ile the office of the president yo Nairobi na kiakirwe ni wakanya takatwa akirwe ya igogoti bwaku na bwako bwakire lakini aduka jotangana ndi atwara tulinandi atwatu dratu kwa ngomba inge jira ndagituge ginene katu kwedi nya building ila tuena kio katu kwedi building ila baba akire ila biakire baba mbere nale kai muikwendwa wata tulenira tuena yo ndukuga magute ija gwitia pipe ni nya tulirwa gekendwa weta wenda mana coast Kenya not go ya coast weta na port kinyao kwa plan umendia waja na ya port ndege chetu kia groundire tukodina ndire we have been going exactly ina tueti toka ya dirikali ni we kakara uju kaya tukadiria te dirikali tu mienda mozikali yetu na dirikali tu mienda lakini no mwaka mwananchi wa Kenya one kintu kira pati kuona kirugoti bwawe no mwaka wone ugoti bwaku ubone tondu kambere ubona ndi ukijaja nulire ngali kana ugura bete ugura magume ogula petrol na wira taxi ro kula wira taxi unikenda ugo mbele moka diro barabara nikenda ikalipo na itiripi na nikenda ugo ndukiro kwenda ugo ndiro ni bwana ngudidirwa lakini Kenya Kenya tuli mwana mwana ukija kutanze kulida kije kutumira taxi ya bwana kamwe weta ukija kudira into bila bilio into bilio bibati kwenda ugo taxi nubiona Ezra wajua ambulance kuja ila nyumba without any question. Weza tu any medical facility weza kwa dawa utina kiulia. Jonto boy baitu maila lakini basi kanje kadu tumira mbekeji na ajirenge. Nikio kwa ndugu yetu the problem wila tu nayo ni kwenda kana gukiria. Gukiria ugaindi. Tu gaindi mwe mtumba wita gaindi ni ukola kwa mbecha. Kana tuichita dia nikyo kona nalika tumokiri tena nikyo bekiri tamba gugani one jao ukona mtu wote na aire na ndiskanu mtu arukira ndio tete kuitanguge arukira na skanu mwaka kwa kinya tu stage nao ala tulina ndi atu barambiri nya kona mtu ajanga ale nene mono bakambiri suspect bakambira kugambe chetu hii that is the stage where we are no tu baki atu bate kuona taxi yawe te kuitanguge indi kita taxi ni kuitanguge utotinda na amudani utotinda nauni utotinda na mchungaji tukaribu so tuna kero pete chetu chito bwega bese hichi yetu asante sana ango ndakuga ibwega no kwambiri uri akuga manto jamega ukejotegera Gen Z kana generation ira twinayo ijitia kwa iro bwana kabwi mbere batu tureana twera pengine ria mwana kwenda guciarwa nja kejita na ndege na batu itomba kuti kintu bupu no tuturuga uno tukumenya process ya mwana uri aciara godeneja twera kwa keja muru na ndini twera wegita riria lakini generation ya narwa mwana kinye MBB class na kumenya ina na kama tena kai mwana ukungwata so dirikare enaro ne bati kumenya ibawe kudil nabo antu bava mete nyankuruki computerized antu bembe sharp madugani one neta kwenda kuga kirinde mbwiri ari kya kuga iruga kuthoma matatu motheje ila tugitenera tubakeba bende tembe cha mono bibilie kuga na kaitha bari achikiri kwa kwenda kuga thirikari ni bati kumenya ibawe gutungatira thirikari ni bati kumenya ni antu bakumba kumenya machabu bakamenya o taxi for example Emiro County onimbu egitare yangava ura umire indethero nkija menyora yaita ititite ibetho bakiro bothurani mbecha fulani kenda bomba kurea athiti ngugibao no of course mbecha cionekana no kinya na arua ntegwetikia gwe trespass umba kuthuro kurukira na arua ogeta tauni ne yetu urito kethira ntirona untu bungi bwa thitike tauni ingi urita me county ajo keja kuthira baba karitie jeshi karitie ngari tika kamatire nau aba kuringwa baini na baini ina itaga baini ije ne gutuma Meru County bua pengine yukaukira ende ni tumikagira nkuwire yu wetoke thira bua pengine na ala kuna karabati chingene na no tukule tax wetoke thira bua njira na rambua kurana kablos ichiumange tena tiethira na chathukanga ite kuona mtu gucokeya na mwananchi na kulita tax yawe na ndikira kwenda kuongera nkuruki ndingiromba buru kethira thirikari omba gutethia tigana nya barabara
tigana ndoji bakuromba na chio pura oni ndenge kwaria mantu ja thirie mwiri kukenya kwithira sibitari chetu ikomba kwithira china ndawa muntu eta akona tungatibu bwega akomba kwithira akiona ndawa andikiro nya kwindawa kuona sibitari untu boi butu ringe kutha tukimenyaga ati thirikari unyatho itukura tax kuyoto kwita daino kono tuchumburanite na komama go sibitari muntu wa mama sibitari na rumbu aninga changirwa indarite kairinda kwira muri jo cancer ndene meru jo kwatisho na ingotekia deta ya Kenya yonde uye kari muri mo jo cancer jo kurata thina buruna indara ya na MP Kambira ni atabanga banganya kuthithia mantu jaja mba kubuya mantu wa muri mo cancer ito batikuza twena kiti kana ntobora tubakuza tukimenya tuingwati tukomba kumenyera thiria niyo important mono ngurukia jo jange jonde kwe bange ndara ya bontu wenge bambira baka bakiona buganya pengina rujura kule minto bia unyanjira ke thuki mono baku venture mono bakiuka injira tukuthithia thiria muntu ni maana no muntu ena thiria akomba kwirimira mundu jwa akomba gukurukira ni into biawe kinyanjira thuki ure kari no tuthiria rio so akomba itukore taxi nyingi mono itu tagerwe thirikari yo itubune tutagere mantu athiria jamii yetu no tunio thina turi wanakabwi na bwana Mbweri no tutoe na mchungaji ngenda auna feedback from the batu tutiri itibio tongere makanisene no ntu Jumapili MCK Kariene ni kwari nageni no ari no MCK Kariene ni kwari ngutikia itwaririo gorobu tu mantera ikwari na Kipchumba Murkomen na ari MCK Kariene na iri sentimenti na naria madhabau ibaririe na bai kwaria bayana mawirane bo tukadibia bawa inye jigumbunge sub counties tukaidira tukiga kiri sentimenti no mpaka ni bai de bakiwa batu tutena sub counties siakongana inyara kore na ujogania bwa mantu ya kidrikari tukida tu at disadvantage ninya siasa barabange abunge nareo John nareo Mutunga wa Tigania West nareo Abori wa Tigania East ni bareo Kilimangoshine na bondi bare matemagi siasa na kaingi bakere matia tu tam kanisa ni kuyukia atamio yayo kwithira kana tobere kanisa bakuyukia atamio kana kanya kao kwithira bagikinyirie mogoruku jabata muno kire utumiri bwa mbese cha mwingi na gotibura bukuruto kana nabo kaba kundira kaune kamwe na bara nabo ba kuinyange besha hii. Thank you. Labda tuna mchungaji yeah. Kabuge kanisa ni la likuraja. Kanisa ndio no yetu chweruto. Na tomuchuana kanisa achungaji bwa bamulete na ibwa bambiririe. Na ibwa batendera tu babera bruto akaitanguye. Confusion igwete yatwe kwija kanisa ni la liukira. Yale kutweleza bwega ni hata mtu bwa tuletera karakali. Kanisa ni aliukira mwaka tweta for some time. But fortunately ni kanisa nikajekero kirira kairi. Ndio tuonya makosa na ajali na kaba pongezi na ndio kila ni baka ije kaba kukira na ni bakiare ya umabwabulio na ibakwa ndio buru kabisa na ndi bate inye bate bonde bakwa ndio bamwe batera aliabo kwibaba gwitiza lakini wakataka ja Catholic ni rokirire bishop babo ndio kitena poita ya statement na inyam sikia ibije isa idali tena telengu mugenya statement ya weleo Ibaritie. Bana mchungaji MCK ni barute nto mbere ibaitete gukira iwe kandi kibeja baunga mkono ari baunga mkono na botika doleki atugate tukani bejore sumuratini tu despejore sumura nyumwene katuge kanisa ikikwalia ikirambiriye kwa nyemba bateni bali baukira ibakaleta ije kaba kuona kwi mantu ja kwi kingi kwi mantu ja tegongi na mantu ateka ya tegongi kaba kwenda guchokia ruje mukaro
iba kwenda thirikari yo ule promisite mandu yajo the promisite kaleta iba kwenda taxi ombe ibwaririe muchungaji akuga taxi ite utumirwa iba itibati utumirwa bwega nesio kuona na bantu kuyana babo memono iba kugeria kuona taxi kabu mutwera ni ate igwita itangwinde ne Kenya ni ate igwita itangwinde ne Meru County ni ate igwita itangwinde ne Mutindwa ati ba kugeria utaka muno bone tumibie karate na ukaja kuthingatira problem ira irweleo na ni kwaria ukaria president kana mturo kwira muneno ro utongerie ni ukamwariria akarega kugura okuwa akarega kugura uga igitarira rya mbere muchungaji aragia kana bishop aragia kana pastor aragia thirikari yothe kakura matu ikenda kugura thirikari era kanisa ekuga ikwari na bishop beta kwa bishop mukuru Igwa Timothy Joya. There are so many, but I think there are around 10. Baraba ita statement yao serikali geto mbetegera. Lakini atongile batu inabona ndipo konejeka kwa reluctant kudikira neta chungaze bakuga. Bati kujukiria ura kwa jukagwa muno. Nenye te atongeria kinyade da achungaje baragia. Dia bajoya baragia na bokuru baragia na barekana muke ndegoro kiraki ekazikira nasa chungaji bauga nekazikire imbio na chungaji bana bo nira baadie na bo batadinga tanana atongeria baba na nyimbe eta kwa bakareka ibetari bokuru betari wambecha barekana muke betari wambecha mwakara kisana muke akomene gongo mangake ya kulingwa ngali just things lakini bana nande batesebo baba isemo ifiu tunabona isemo mo ale tuna mjungaji ale jandiri tuna mjungaji hapo taka tekomblem kirani bonde kanda uko bali wa very stable na bali wa kwa yetu kaigwa na kuiboba terenda kwa mwaka mtuni mchungaji no mtu mchungaji kile yugure theru kwena mtapeta Nehemia na Nehemia aidiao na ndingo cia Yerusalemu itina mwaki na ni mumokangi na Nehemia wana ndio nini oninkarwa mamwanyene gutigira kuri na mogaruruku na gutigira yara kuri na mpangaratano mandu ya kuringo murashi ya kwa laini bwega indi ndegoro ne ya Kenya igwithirite kuri na mutugo ati atongere bakindini nibo bagweta siasa kanisene nondu wa michango na rĩa michango kutitwe bora nditunterera shembe kini ninya kekenda kwa shukuru ni momokangi na mabati ya roti na ya kwenda nya kugwa rera retio reari to kuthomera indi atongire bakindini bara bari iki mushamno yuyu ari rais uteo okire kiara uga na nya shukuru yetu nya twichangira kanisa yetu nya shukuru yetu itegerwa ritho rendaga na ubonga Jumapili nya Jumapili twitite siasa bakendera bae madhabaune na bakendera bakiruta matemo ya siasa kanisa ni kuloma mwanyine kenda yana mwerekera yo mwega kiri mugongo kana na bwende abatuite nabo bakundira kaune kamwe na siasa ibo bwega no tubwa kiureke ukabui kurikana Biblia ne arite manto ja maingi ja konetio tongeria mberene king aringe kwethwa kana munene aringe kwethwa kwi manto akwenda kwariria antu eta akiriroria na gachoka kaboria ne atagwo mwathani abwariritie mwathani na arairia igitari wa kambera ngugire babati kuthithia iri thirikari na kanisa ne rungama muno na msimamo kali sana jo kuvonia ure murungu akwenda ndiguru uyo bagwita bubwega na ntikuwa nkithukia nkiuga kinya wa president ni wajirite na mutarataraju areto ikanisa ntubwiria kuga na ningi akoretwa ikanisa aromba kurungama na aromba kuoneka na batu tore ya Kristo turona na ndi uzo ureti kanisa uzo akithira karibu bwega maraika nkwenda kuga so kanisa jukumu ya kanisa kire thirikari ni thero giplay lo enene muno na batu toize na ndino to kuform thirikari njega muno ya Kristo kinyambuga pengine mbunge yetu kidira na maybe pastors ikethira bua pengine ge ekinvite bishops nonto bua tuge for example the MP utari bua uringi urato athugania
aringe kwa nominated imtumbua pengine ondini wakomba kurekebisha nyombeje kubangwa ne kwa bwega ne thero thongi ni agire mu Kristo ndeneyo irethira nande imata siasa timanto ja Kristo nande ikatu murungu akari yarekeretie no to arekeretie no to umire njire neria kana mutaratara jura abangi tajuto jureo wategera naro tumtumbua pengine nyena kanisa ni gwetekeria mbwa wana siasa beja still iwana siasa bakuromba kweza muno iba kwenda kweza muno nonto lingi turali na muchemo ni jungo kweri turali ajubori MP wa narigara mchungaji we atitanga sadi danto beje kansele sandi beja bojolindo no teno wa kaira poste kuga beje lakini onto bedo bena msukumo ikiugo bete kuigwa batete tamanto ne jama inge ibeta bakadikira kiugo na nandinyo egokucheria wana siasa mono bakumba kuona bua pengine kirombero kina kikidho kiranto bateandikiri baruga nonto beje bete koromba ko bakajukiria kanyariko so inkoromba kire achungaji ndira tujaweza naenda kuria kaire bwana kabwi ndakwira kuringana na nkulirite bije president Moi atari kansene igo kethania ethera kwe musemania kwenda kwaria kaumara o meariria antu na ikwari ne gitari ukurwa bukiarire manto ja banjo na bau bangi ibetho bagitia kansa ni ankromba kanisa nio yumba kuthithia thirikari karunga mabwega no nto iba kwaria murungu na mwarungu na kuba direction yes na kabonia ni atanjira eje bati kuthura kari na ndibize achungaji betu te abate arairu ibaize na iba kuona manto ya kithuka inde abara kirite mbwa pengine bona mbwa pengine mbuga leba thirikari thirikari yetu ethongoma na ne kanisa ati atone tubae kanya meamu Kristo noe ati ugiagaira manto namba guteye ate gutekateka oria utigambone promises itu ero chionderi uti atutekatege igetumiona nya wonokio nabu tebo antuko imwe it's a process wonokibwa utumirwe uritanwe nikendo komba gutikia Kristo ko nandi nya tuturauga mbuga pengine atuteke nandi tuona katuronere nandi ate tomba kula turita roje tukiwa tukaigwatira ya mbweri turita roje tukiwa tukaita mbere ma mchungaji akwalia matuma lakini bakwe matungerete oteka na inguchwa ni alikuwa mtu aterere laini yes kiambere kanisa iguntu kutheru mono very holy yes lakini message letu kunia tuidie tu batu antu ungoturuka mukiacha mwakete popitineri madhabahu ni arunga miona ndia atumirie mantu aleo nukmera ni turingidiri nyo iboko nonturandi ale Mulungu atengete kuri ntuku zeru no robati kwadiria ni mchungaji na nya ashirika bongo batika iko muitambio witagi madhabahu je iguru wale lakini uko na mkiacha wale ja mwankaka jatetere nyero ate agaja kaita madhabahu akambiro bwali dia buleo au kama twa Moi atarejea kanisani yes Moi ajabu kadikira no kanisa nchugume mweze leo bukadikira kanisa bukaumara ambere akinyala ome kanisa atakarungama aini akabukezedia na nchugume wao ni abukezedia niona ndia kabura jala kwenda ili kanisa ndene lakini ande mtu mchungaji akuga mjasa aleja akaja akauga mbugi atetere nyabia wabito akauga mbugi akaja akalia manzunye na pata ajo kwalia akali manzunya wageta na tena kanya kuromba na ndio akaromba na nyesa muni atigirwe akirwe kogi that's the problem that we know kidinyo mwere lakini wako ndaje kugatura atubapa atubati kurunganya muno to ndikiro tuba tumira kyateti kaliyo antubapa ne ngoni nya mchungaji na alwa basi tuna msikiti tauniji tuna msikiti mkutano tunajunga majengo ni atengwa atongene baba tubati wakakula beta msikitini beta kuchwa mkula naona beta baitaira tu na bakulokola badiza yaniki ijo because those people batia dama tuja interview na jo msikiti yeah nazuri kulomba ni waamini wa mukali lakini uko ndani basi baje kanisa tubetekilia tukabebete na nyoke ja kuona nya muislamu na atija kanisa enewe watu yo tujana jima tujaona ni pezi yewe na ndia basi tupati kutekilia pezi yetu za yugite
ukagita mtu ta madhabahu ne uti mchungaji atibati ukinyo utibati witikirio the thing ila hiyo tukwara ilia tukaeta mtu tonya kanisa ne jaka tuite kanisa ne nalo tukaenda bantu yetu ya kwa diama no kwenda kuija kwiko tuli ati kuruji ikyo itumia tonya manto kanisa ne mantu ya tax ikyo jato kuliko kyo kila ulide ikiambire ulide tax yetu ne guitangugi kakwire tax yetu guitangugi atia ezo betero ni gaitidura chiringi nyanya ndi kona na chiringi mu ese buri ulitara di umambio last time itidibwa bekingana na chiringi jiri last month itidi na nyanya tiri ne golo igora itidi ne ngana igora ne itidi igora kwa tariki ngana igora kwa tariki 17 ili itidi 14 kwambia 14 tiro itagia na ndio ngukura itagia beturi yeta itia ona batula beturi bakunika chiringi jiri bakenika chiringi jiri eje itene 10 eje buri ulitali tate yani -2 plus 8 na ndiko utaka kuona maswali mengi betunde mato batukira taxi ile gwikira na ato batio meona batiko na ngugere gwitwa nikyo gutuma wona na ndio gani ana batiko boma ego dawo itioneka ego babara itibwa kasi sikura na lakini tomba kude drikato ni tegere yone mwananchi akadidirwa ngugire kwendeka nikyo gutuma wona siasa ni buki na siasa ye ndwaile keja kumba Kenya no tuba serikali kuluma gwitira tugi utingi kale tandwa no tingi kale ta suku ikwendwa ndo tingi tuba kona ki bajira bagwita for example walire mantu ya genisi yokilire no tu yeuga hapa bate kuonera ngugi ikauga baidi university bati ngoiba kuona bakawenya college ndio itekumbe kama tubambe kile kitiri bakauga parent chetu cyane mirunya gutuba miyo tubate kwa fund education na bakauga baba bagita shukuru bedi education is free ladi kyo tumaona maandamano ya bale na jeta kama maandamano bateje maandamano to refutire na mantu ya bale kyo tokana utuga jateo kwa de betiki mantu ya leo lakini baada kudhibiti kana baada kurekebisha ndio kuone jamba kwaje batarekebishire manduya no jojo utetorinya nande ya jinsi yatetera no jojo na jatarekebishwa mchungaji bonga kire shilingi gana shilingi 70 yetakire korea nasio ni marando yara Kenya inayo yara turumite kumande na ondena kire shilingi gana shilingi 30 isho tigara kire manto yige urutingoge indiki shilingi 30 isho around 70% ya shilingi 30 isho tiara kireyana ni weta kire korea nabo ni mabisha ba thirikari nonto ni thirikari ni mbarie broad based no ndi baraba na baba kwenda kurewa marupurupu ibaba ngena mbeshe yo nasho ni 30 iretiero kire egana ila nasho shi otua kire ngogi kire date shillings iretiero kire egana 30% niyo itakire weti nambere inde ripoti ya Muringi Murashi madhabu ya thirikari ondeta general na konania akimaka muno mimi nyange bombeshe shemungi 70% kire shilingi gana ilita kire korea ndeni 30% na kile 30% dirayo tiara 70% ya that era shillings ilita kire korea nabo alitunguki ba broad based na kure na nkukumo okituratu tigara kire date ni atatuite mugongo ibwega nonto bwa kiurigi kiega nonto kejo tegera kinyaria Jesu atumagiria kuma arito ibatira baramuria itubati kuritaga ugoti arabachukia arajuke chiringi arabera tiukie ni mungwano no chiringi je ringi u igitare urore munene ari etao Kaisari amwera Kaisari nabati kunengerwa intabire bibi yawe na kinyamurungu nabati kunengerwa bibi yawe so kiure kiu kurita ugoti ingwetikia ikuma kaumo na kure ugoti gwethere kito bibiriko so itukumenya kinya Jesu no mbere kiure kiu na rakiumba thina yetu ira tu nayo nene bwana kabwini ati
kira gikweja kana kira tukuthurania tukomba ugitumira ura kwagirite no nto uni nkurikana bwega buru thikari thira ira rutwa ari gitare mbwiti ari deputy auga mbechi cikura njire nyingi muno na ndi tukuga na ndi batu tukumureta na ndi bwega tiga kura 30 kirigana tuga 70 ni kurea marado itujukite marado ya maingi ma twategera twe wananchi twitu kurea taxi bwega na ituguchumia kurea na tutira tukatiga kurea chiringi 30 ikirigana igutigara ri icho tumirika bwega icho tumirwa njira yagirite ichi kurea thirikari ichi kurea antu bonthe ibakuthithie igu gwetha broad base ibakumbo chitumira na njira yagirite kintu kira kirite bautu kinyetho itukurea tax corruption yetu twitonya ki makanisa ndenda kwambiria ki kanisa mwakana tutaki thirikari ukejotegera tax corruption mbere uringituma mwana ndukene ta freely atingi kuthoena thina ageta agurekira mutumire narua inkoromba mumero athikire bwega corruption yetu ikire yambirite kinye kirinja chetu mwana atiomba kuthithia onto na free will baba ndikanti ndie ndukene weto gura chukare ugure ngumu na ichi yaku na mwana nako demand ntubu so mwana ucio agakura akimenyaga ati utigi ntukio theri no mwanka kithiro gikionekana mari ino ntuba bubu nandi akura njira jeriku jehu mwana ucio akura na ndeta nya thirikari ni akarikana kunenganiria njale jehu for example mbuge ngerekano nduguthia kwigana matatumba kuona kurunga manjerene no tuba kwithira na kumenya nyera biblia ni kuwa bwega muno thirania na biblia ruga thirania na munene ugo kwa atike yego wiye korokorone magithunjiki batumaira muno thirikari tumaira muno bokathirania na askari batike yego kwa korokoro na ndi ira too much ndena kuga ati bwana kabwe keza kutaka ke ndiguru iri kurita ya cheto Kenya ene wita waginto it's a briefing oni kweja kwarige place ankwenda kubwera ito kwenda gwitiria maguta na chiringi jiri reason ukaejana lakini uri toka igwa muntu yaere muntu wata chora to watu ambera ntiba wata kwa idia sukari ketho iba kwendia excess mbomberia neje etho no kwendia nkurukia bangi iba atakairwa no naru okenda kwendia kiro kendia ite kukurwa ne ateo meta controlled price yes controlled price kintu kionde atakagwa ine atake kwendwa na quality Kenya Bureau of Standard ni tega kwa mwananchi nona gintu gikiega na nakumenya ate kuitithirwa maguri lakini narua omba gweta ndukene fulani ukagura sukari kilo 1 chiringi 50 wetage ukagura magana jairi ndoko gwata corruption yale to ambere so there is no control price na ukajotegera ne thirikari ikugeria kuona chiringi 30 hizi ba utumira ireta na njira nyingi ite ukinyenya kuwa mwananchi athithirwa ngugi na ni mwananchi of course wona agwita mwananchi eka mwa my friend bwega no tinomba kuthithia naru ankwenda kwira tutigeria yake ndigoro naru kana county yetu ingethia kitigere cice free uri mwega icho tigerie biu binge ukenda kuonwa njira unalipa ukenda gwita mea tuge for example de thirikari vengine nyethira ndomba kuthangita kitati kethiri tukugitwa taxi jeje na hata yureno kare chiringi 20 for example na itukurea of course ugurire gintu no giterwe orunga mata ni makocha ugwe ou ngari ke ya kurunga makocha ni kirwe ikanyi so ukategera kona imando ya mbecha kitwara iria manto akenye narwa so taxi yetu utino tutimitaira inkuromba mono for example janga bana wetu na bati ukarandia koria uni ni ngavana wa Meru County antu bakwa gukeja kugea mpara narwa ijangura bere nyake biblia negwa ikwageja mpara bageta kugochwa kana kuringa regu bakethera kwe narwa katonya mpara emantu zonde atethia Ameru nambi utithi mabia rozi bya kurema idio byao bya rozi watigana mera hapa gutata bakiu bakwenda kuongerwa rozi kenda bari mamira na rozi bwega kenda yumba gwita nande tutukaya tuno turungi tukiuga ka 30 ndadire 30 tukwari 70 eje kura harando 30 ije itegi mtu wonde netegi nyimo amba netegi mtu kanisa
nete kinya into corruption na no mirongo eriko ithatu kwa undi Kenya into bia kono ntuntina muntu oguntagira imbikwendia nkendia kinya bimo bina low quality nkendia bimo na price ira nkenda ko nkuromba kukeya kwetu mirongo ithatu twatumira njira yagirite ikitarairo masabu joguga mutongeri ombecha na kwigogwa of course atira kwigogwa no ntokira gikweza kiriuma nkuruki ora gikweza so nande tukeja kwithura ugikwije gigutarwa masabu igetanithia bobwega uti muntu iro yana thina na inkoromba thirikari kwa kuthoma ngavana andikirite kana na kethire na chama cio mwira namenye road is very important in Meru County nontu ntiguru yetu ya Meru County nirimika utinomba kuanda gintu kira kubwa na tuchumirie rozi nye sector ngi bimbe bikare marozi njira ko tuaiso tugeta maguru nontu wewe na gatiga ko gai penya go wite ende onyiri wera no gite dada onyiri ende tikuja kuthira ukethira okiro injira tukuthirirwa angai tukugitirwa bibi ende utikunyira kureo mantu zaire akindomba theria mwiri na kunyira asante bwana Mweri kio very Meru mchungaji aliwa nike vyake yes na agikinyiria kaua gukwenda kwethira kurina tumeni bobo yabwa gotibura gabubeje ichionde itinke vikurutewa yeah wega mchungaji nyano tuba mantu jabu oleta kiambere nya mchungaji babu mufirite tuina dirikali china dirikali munya nero yes dirikali Kristo nero yes dirikali kawira nero dirikali mutumani na ndela meli 3 ngeno endelete no ina ndela meli 3 na meli 3 ito bati umuri nyago itokona uroko dini mwa mtu ambere kwethu wake organize akana gwetera kana kwalika investors bakumamba kujamii ambao turujiro wadiri mbenda mitete na water department investors bari kumbweri ibare ko bare investors kwa batari kunya bakawa waya yaza ndi waya investors bangi baraja baba itotaka mantu ja iyo alibule na jungi jwali kubu na ukajotaka tiga nyaba waki tuina several of them nyaitwa na ba Finland Finland itwa na atongere ba Finland bejite ku kuona bombo tete ya kilimo ndene Kenya ibali ku kone bejite na beji ba acceptirwe so ukajotaka gavana na kugeria kwa accepti donors baba yotunaiji problem memiru na reri ibeji problem memiru kitikazo tala kwa ngwatano tutali nayo Meru tutena ngwatano that is one ngukire kite ka mtu ora ti uchwa ngwatano ya bangi na amteri yo mchungaji uti mtu omba kuita kinyanga bana ngo atomba kungapa ni county ati kwa tani tantu babangi babonde ba Meru yonde you have to join us nikenda boka itangugi abu kugira ntale ka yes kuna problem mna chitombo so bana overnight ngapa ni nande na budget ya mbere ate kuti kinye akwambira mitera ate kuti kinye mitera ngui itambire gwitiro ngui na tubati weta twamwera rai twamwera yes kumbura ubu ate kuleka twa point matu yaja kali lakini tubati kuza tuja atiri au tu point kwenga bana tibangi bature nyume waja na mbuka mesi ila tukuonera nene kwageli kwale tubaiti ni ile tu present babali nyuma bwana Mweri kwenga bana wire ya Liondoele sipite akiria kuga iliyopita si ndwele etagwa wabitandi etagwa kwewe no machakus indi point yogari atere kwe bareo indi nukumenya orareo nwa ora kwa imbije niwo kwenda kwa andore pite si ndwele ora kuna of course ndareka akwenda gukija atiri akwenda gukija mantu atiri ndenda kugatiri ndare gogwa tutumba kulekana tureka upini point mistake yale ndio mikali forward itubati point uga tubati kuweja kale itubati pin point forward itukeje ukali mistake ile tumikambata tujano kidhirikali ingejite tukamata mistake ile mbere ile yaragwa na dwalira kyaragwa mbere tukamata tuyakyo dhirikali ne that cannot work no tukogiro pin point tukugatiri basi kitukira tuona misikira yonekana mbere na ira twali nayo kithirikali muno etwaligia nayo ni kwithirwa ati gutiro bashirikiana na tubange bagwatanira
gutiro bateka michemo ni mwingi igwatanira no tiro beteka ile investors beja Meru county twana Meru county kali. That is one of the things ile tuleja kintu kila kingi kia kido na kasi matamono inini leadership, inini administration, inini praise wera naro pati kwa adiantu no pati listen to the people antu pa kwa ndebo papa chukwero ora bakadiria na ugo de munene you are advisors antu baba kwa advice baba tikuwa about 10 times kila than you kenda bakombo kwanza so ugo kile ngo mumbe kila advisors baku na kile nyando mo kwanza uti umba kuita mbele so kinya munene wango bia na kudhukia anene batu ala bonga batu ala bo bakaleka kulikira wananchi bakaidi bakumenya nkurukia ya mwananchi uyu kana ya advice okuro kwa advice so mutongena na batikudo ready na batikudo yali kudikira mwananchi aliugate akamwa message ezo atibu ke mwananchi wangu akaigwa kile atu abodi atiri na ngo guitira mwananchi aliugata mantu aruji mwananchi ali mantu chibitali aliugate mwananchi alakata mantu ya siwiji kwa mwanene hata ubuna niwe kali mwananchi na atakwambia analia mandu yaro jiru wetu wamewasi ni hata kwa ile mandu yaro yontule munene ukandikira kwa batiri mwananchi na utata isi wengi ukamenyura kadidia ukarugatiri mwananchi na utata rontu balo jiru alo mbio lwa mewasi rutingana mwananchi na utata rontu bwa chibitale yetu ikwade bo 6 jontu baduka batta didi wengi kuija kwa rifal ile kaija tu rifalo kile chibitale ile bali ubate atu botetera sitiro nyinyi kwa bakiwa kayita kugita miti wananchi boteta bakiwa bitika kula tubalo ya kugita miti liko na dikingo ngukoliko kibati kitagawa ukona mwananchi munene alalida mwananchi ata na mwananchi no alalida munene ata nikana munene na mwananchi bakaiganirwa mwananchi atikirwe bwana mchungaji mbwiri kwebwaria na ngwetikire awamuchokeria indi michamani kwe michamani yapu alidhirite leo ya Meru KPCU mantu yige kawa indi michamani mingi ya burato ambirie kuga atongire bakere bo atokaharithia na mitaratara leo ya gutigira urimi bona bo bugita na mbere ugichokeria bwana Mbwiri matemo jara ngira akiuga nkindo gwete mantu jo jatwikite ni kamutugo ati dira atongire bagushamania kebata kirage kwarua ni tukagirithia twina ngotaniro na tugatigira mantu ya gwetha bwera atwika ni kwaria kukwingi muno ti konania masabu ya iye utumiri bombeshe mwingi inya tugiaririe rwaria roigi utumiri bogoti bo mukenya ibweka no tubwa kwithira Mbwiri akwaria mantu ja mathongi na ja meka kintu kia mbere kira mbeja kukwira kabuni ati gavana wetu this time round irreverent na nukuwa na tukwenda ku base mono ikire kanisa na tax ure tukurea na ndi weka pwetu kira tugwiriritwe this time round iturite kundia kwithira reverend nwe gavana wetu na Mr. Kabunyu nyumene ukeja kwithira kuthikaira kana nwirigite kuthikira nyumene kwa bishop na nario na naru na ndio tuna reverend tuna mchungaji na mchungaji kintu kithokiro imatubethero bena jomo no kithero bena kwecha kwaria chacha kuthikira ndenda kuga urapomba kweja na advice ya Meru kenda na nditumba kwithira tukomba kware kirimo na nya na ndene ajo miaka oe ta thiri ta mujire chia tukuringa kura ndi aria ijirithiri antu ibejaga na antu rene chia tukuria mauni ntule indipo ndekia kuthithirwa eri number 1 2 3 4 so itwagaria kugeria kuga biria tukaringira kura batu turenda ruzi for example baba ngi bakwa barenda njira na muchemo no juju to MCAs chokeja na kinyekete MP kwira kwethera keona kanya keja koria mauni ndomba narwa dirikare narwa nethire kiromba mauni kire antu ozo Mbwiri ari kuga na mwananchi wa kawaida nwe wina kumia mono so akeja korua ntore nere Mbwiri imbi kira ndungirije imbi bwenda kuthithirwa ituringe kura tone injira tukwenda kuthithirwa ketha twina jeruze endete mubunge mbua pengine ja athugani mbua pengine njira kwenda gwikira na antu baba silia siri barenda mbua pengine rujiro kulima so ikita riu itwarwa maoni
na twatawa ichibo muno tukorwo maoni tukorwo imbi tukwenda kuthithirwa nara kwetha kwina kawa ibauga twigita ria twathomeria na betu twathomeria kawa na ntu reu ntu iirie kubwa kawa paka wiba chokirwa kawa ingurikana uraiwa rito gitugitwa Beniko Beniko batu Pyrethrum, that is kibirichia na ntura chetu muno batu twana twatuja Beniko chikomwa ikendwa na tukomba kuthoma na guntu boy twagurwo muno ntu batu turingi urua inya twiti maoni imbi bwenda kuthithirwa tugwa Beniko Indongi kamwero kamwanya gwena murio nuntu omigwata twaro gitithia na Beniko itwara wonye twana wora ikagitate ne chiagora wa igita riu kawa ana ingwete kinya bamburi bijana bao beja kaba kero bete batu kawa pakombota rambuni na kawa kega kakaikua naruo mwana otekia kuthithia Bruno ntu bibi athirire utipio na randi ntura jemwe for example janari nya kwena igwa ari bamenya ibete gwitira igwa mate ibete kurimire nyigwa cash crop wethero chithongi mono ne chiomba kumanenji nja ikomba gweta bobwega it's tutakari igwachi jawi tukure manade kumanari tutaba kebere chia tutubire ma lakini nyebe tabia na motaratara no tunyobire ma okendia price ile okena broga chaji kugurira ro ikagitate uti muntu kwenda gukuria tukwira tuthimira kilo 50 no yukiria tagaria na controlled price there is no controlled price so ango kwani taxi arena vela no tu base matwa taxi inkuromba kulingi kumbikeka kuinyenyeria ariko bati kuinyenyirwe batu ngurika na gitare ya mugombu gitare mbugo mwana gitare u ikwetha kwena kano ireta wemereri betara ngo intune maringi gwethira meya my friend wauragwa na utu no ringi gitabura kethe imunda no ri kethe mwito no ro gakinya ibamenya kumenyera na mito yetu remenya yerwa muno na mito ne karagua na ndu ibomba gweta bwega na kuthoma wataka kithomo ke gitare ria kinyero kana ro indejito kithomo kia mbere kiari na maana no of course uringi thoma uringi ona ngugi lakini aru nyoka thona ndigiri nuko na rimo nyangu ni ikura so batu turuga atiri turenya kanisa na antu bonthe itu ya turagwa maoni imbi tukwenda kuthithirwa nara kwena kware ya maiga benda kuthithirwa ati antu batiga kuhoja kware na ngugibwa maiga ikena ngugibwa gitata ebwa minyate ina ile chi kwa bambweri ticho chi wetu lakini thirikari tumba kwenya nayo thithia in common bagwa na ndato thithie kethiro ya turete kuruai no ibeje baturaie no ndo ibatura ina tukagurwo muno tukauma tuma kanara kemiro tumai kanara tukenda kuga imbi ntura yetu kwenda yes mbwedi ni wakari uyu thank you very much nyana tubarwali ruwali au ruwali nyama tuja kuthatu na ngavana bishop yes I mean reverend kakwire kuthikira kuigwa icha Sunday indone reverend kana ngavana wetu nyocha igithomo otiri ne tu somewhere netaka ndiguru datu omukwani yakara bondiguru nati bageredio mweleza je mazia tukwagia jongwa na abwe za tukwala direct te atumika bawe ura ngavana mutuma didirie te atu batumene kakala nenda bona na gura chai ba nyola bunyunya nyomba very good dae jana damos ye kwa na bwakala ndiguru abo yana de bire ni de la kienu bu pompa kuruka aturia te ate oni muikeria ibabu bamuletera omuntu abokera kawa dina cyo ira bona market iwe kizo andika pengine na of course ate kuandika ate very good no kama kwenda kudidirwa ate ni bwakali ndio nabo na team big people batu kunugani bo batagu jamatu TMP TMCA te ndo pasado te muitingu county ni mwana inchi wangu kawaida uwo ndiguru ile kanina uwo tora